Run, 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 runny. Sun, 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 sunny. One, 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 money. Kako drdi. Evo, gremo jajce peč, mojega svisca. Dobar dan. Pomoč je prišla. Bravo. Da se mi bo verjetno malo roke tresle. Začinka. Nekaj se trudimo. Za mene bo v redu, no. Bo pa Diana na koncu povedala, ko bo probovala, če bo v redu. Danes reč. Dobro, zadeva pečena. Zdaj pa še malo krasimo, malo začim, malo petršilčka. Še malo majoneze za prilogo. Evo, pa je zajtrk pripravljen. Kaj se ste stinjajci? Samo ena stvar pa je, plavi terasi strežejo slavni. Prosim. Jajčke? Evo. Samo dva, da. A to je ta svizec? Je, ja. Hvala. A bo Diana določila, koliko ti bo vstopila? Bom najprej poskusila. Marko, v redu je. Ne, hvala. A boš kaj pil, Marko? Ja, pa bomo eno kavo, če spil zraven, bo vedno Eno kavo pasala. za Marko. Hvala. Lepo igraš. Radio Antina.